6 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma i isto toliko vremena od raspuštanja zloglasnog odreda El Mudžahedin, jedinice sastavljene od stranih dobrovoljaca AA porijekla, koja je od avgusta 1993. izvanično djelovala u sastavu 3. armijskog korpusa, Haški tribunal otvorio je jednu od najneugodnijih, ali i najbolnijih tema u 3,5-godišnjoj odbrani Bosne i Hercegovine od agresije. Tako su u Hagu, osim zločina nad hrvatskim i srpskim civilima i zarobljenim vojnicima na širem području Srednje Bosne, koji su uz pripadnike ovog odreda činili njihovi istomišljenici iz drugih armijskih jedinica, poput 7. muslimanske brigade, tokom suđenja visokim armijskim oficirima i komandantima Enveru Hadžihasanoviću, Amiru Kuburi i kasnije i Rasimu Deliću, otvorena i brojna druga pitanja poput otvaranja isljedničkih centara, pravih malih logora gdje su civili i pritvoreni vojnici mučeni, ispitivani, a prema nekim izvorima i ubijani. Primjer za takvo nešto jeste muzička škola u Zenici, u koju su s kraja 1992. i gotovo tokom cijele 1993. dovođena i zatvarana lica srpske i hrvatske nacionalnosti. Taj logor bio je zapravo privatno vlasništvo najradikalnijih elemenata koji su djelovali kao sastavni dio 3. korpusa. Imamo dakle faktičko stanje kad ni okružni vojni sud pa ni tužilac, a naravno ni bataljon vojne policije nemaju stvarni faktički pristup ni u prostorije koje se zovu muzička škola, ni u suštinu onoga što se tamo dešava po pitanju nadležnosti i tako dalje. Zaključno sa 17. novembrom 1993. međunarodnim agencijama dat je veoma ograničen pristup muzičkoj školi u Zenici. Broj novopridošlih stanovnika muzičke škole je varirao, s tim da se drastično uvećao nakon odpočinjanja sukoba između Armije Republike Bosne i Hercegovine i HVO-a na širem području Zenice od početka aprila 1993. Za odgovarajući tretman privedenih uglavnom su bili zaduženi pripadnici 7. muslimanske brigade 3. armijskog korpusa. Svesrdnu pomoć braći iz 7. muslimanske u mučenjima koja su provođena nad inovjernim pružali su strani dobrovoljci iz arapskog svijeta, tada već uveliko prisutni u Zenici. Tako je pakao ovog kazamata u potpunosti ispunio sva očekivanja onih koji su ga s tim ciljem i osnovali. Oni sretniji su nakon što bi pokazali nivo zavidnog znanja iz muzičkog obrazovanja, prosljeđivani u obližnji vojni logor koji se nalazio na lokaciji današnjeg 5. paviljona KPZ-a u Zenici. Nažalost, kažem, u Zenici vrlo malo ili nikako, ja uopće nemam informacija, ta muzička škola uopće nije na adekvatan način obrađena. A moglo je se puno toga uraditi samim tim što sve ovo što sam malo prije spomenuo, muzička škola se vidi iz metara. Prema tome, mnogi od ovih znaju koji su to ljudi iz teritorijalne obrane, iz ovi koji su imali kontakta i koji su na određen način vjerovatno imali upliva u ponašanju tih koji su bili u muzičkoj školi. Nisu se ljudi međusobno jeli i tako dalje, ali jednostavno bilo je uznemirenje, bio je strah i ne daj Bože da se ponovi slična situacija. Bilo, ne ponovilo se. Čini mi se muzička škola kao muzička škola gdje su ljudi zatvarani, držani, premlaćivani, nije otvorena adekvatno. Predmeta po tim, da kažem navodnicima, muzička škola nema. Nije ga bilo ni u Hagu. Postoje određeni događaji koji su se desili u toj muzičkoj školi i njih tretiraju pojedini predmeti. Najveća mora svih nebošnjaka, kažu da je poziv u muzičku školu značio u samom startu ljudima implicirao da to neće najbolje završiti. Pa svakako. Pristup muzičkoj školi nama nije bio. Ja sam recimo jedno 3 mjeseca, iako mi je tu bila trasa gdje sam trebao proći uvijek jedno 100 metara, 200 zaobilazio. Jedno vrijeme je čak na trotuaru stajala zastava hrvatskog naroda i osoba naoružana je prisiljavala da se mora pogaziti za zastavu. Normalno, došlo bi iskušenje da to ne uradim, ali mogu ostati bez glave, pa sam jednostavno izbjegavao da prolazim blizu muzičke škole. To je stvarno svega dešavalo. Ja znam za jednu grupu kakanjaca koji su bili u muzičkoj školi, i to intelektualci od reda, pa su završili još i muzičko obrazovanje u Zenici. Nažalost, kad su premješteni iz muzičke škole ovdje u ovaj vojni logor kojeg sam spomenuo, njih nismo mogli posjetiti. Pretpostavljalo se zbog čega, kaj ne, njih ne možete, jer su vjerovatno bili u takvom stanju da nisu bili za posjetu.
Upravo ovolika razlika izražena u metrima dijelila je u to vrijeme tužiteljstvo i osnovni sud od prostorija muzičke škole. Nešto dalje bila je smještena lokalna policija, a sama zgrada nalazi se u centralnom dijelu Zenice. Isti je razmak i danas. Sve to nije bilo dovoljno nadležnim da se zapitaju odakle to jauci i dozivanja svakodnevno dolaze. Upravo ta nesporna činjenica upućuje na zaključak da je iza projekta muzičke škole stajao kompletan političko-policijsko-vojni vrh Zenice i Zeničkog okruga. Naime, iako je postojanjem učilišta u ovoj ustanovi bila javna tajna, niko od tamošnjih vladara života i smrti, poput Besima Spahića, ratnog načelnika Zenice, šefova vojne bezbjednosti 3. korpusa i armijskog vrha, zatim gotovo kompletnog zapovjednog lanca sa tog područja oličenog uz Sakibu Mahmuljinu, Enveru Hadži Hasanoviću, komandantima 7. muslimanske Amiru Kuburi, Asimu Koričiću, Šerifu Patkoviću ili kasnije Halilu Brzini, policijskim šefovima Redžibu Begiću, Asimu Fazliću, Šefiku Džaferoviću ili Fadilu Jaganjcu, nije učinio ništa da barem pokuša stati u kraj samovolji koju su u muzičkoj školi provodili zloglasni pojedinci, osokoljeni ovakvom vrstom prečutne podrške. Moja ovako procjena, eto, pošto sam se malo bavio i politikom, procjena je bila da jedan broj Zenica je uvijek i tadašnje političko rukovodstvo je želo da Zenica ipak zadrži karakter multietničkog grada. Ali da ne previše, nego do jedne granice, ja sam znao često u tim nekim političkim raspravama, znate reći, vi ste odredili koliko je to koliko treba biti u Zenici ovi, a ovaj višak nek ide i nekim je sretno. Ali ispod tog minimuma nećemo dozvoliti ni iseljavanje bez obzira što recimo bi osoba željela da napusti i tako. Što se tiče lociranja samog pitanja da li je bilo lako, sve prilike kažu da nije bilo lako. Odnosno čak šta više da je bilo teško, jer i politički utjecaj posebno su se teško reflektovali i lomili na građane srpske nacionalnosti. Sukladno protoku vremena i izostanku odgovarajuće reakcije rastao je pritisak na zeničke nebošnjake. Kao krajnja manifestacija sve složenije i komplikovanije situacije, likvidacija viđenijih Zeničana postala je pitanje dana. Krajem juna 1993. za sada nepoznata lica pokucali su na vrata uglednog i priznatog ljekara i uvaženog Zeničanina, doktora Veljka Sladojevića, kako bi ga lišili slobode, a nedugo potom i likvidirali. Doktor Sladojević brutalno je ubijen na potezu Mehurića, mjesta koje je važilo kao sigurna oaza stranih dobrovoljaca. Upravo će u Mehurićima 2 mjeseca nakon likvidacije doktora Sladojevića u augustu 1993. biti ozvaničena promocija odreda El Mudžahedin u sastavu 3. korpusa. Moj otac je star čovjek, ljekar specijaliste za očne bolesti koji je do dana odvođenja obavljao poslove načelnika službe za očne bolesti. Po njegovom odvođenju stan je proglašen napuštenim i sa svim stvarima dodijeljen drugim licu na korištenje. Po groznom saznanju da je moj muž odveden, ja sam imala veliku nadu da on radi negdje u ratnoj bolnici, da su ga odveli. Međutim, kad je nasilno u stan upao Džemo Merdan, koji je bio zamjenik komandanta 3. korpusa, znali smo da to nije dobro. Mog oca nema, iako je u svom životu činio samo dobro svim ljudima bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost. Ne znam također da li da vam pišem sa kakvom mukom i strepnjom živim, te koliko sam opterećena mišlju kakve barabe su se življavale na mom bespomoćnom ocu. Ako je neko nekome nanio zlo negdje na nekom drugom teritoriju, to nikako ne može biti razlog ili znak opravdavanja da se isto dešava ovdje. Pa mi smo gradili Bosansko-hercegovačko društvo, Srbi koji su konstituisali Srpsko građansko vijeće, opredijelili su se za takvu državu u kojoj neće biti revanšizma, u kojoj neće biti osvete. Nepojmljivo je da se čovjek odvede odavde u sred bijela dana na očigled brojnih svjedoka, a da niko ne zna ili ne želi znati šta se stvarno događalo, a kamoli da mu pomogne. Molim vas da mi pomognete da utvrdim šta se stvarno dogodilo mome bratu, te ko je odgovoran za taj zločinački akt. Ja lično smatram da su te institucije odgovorne, pre svega što ništa nisu poduzeli da ga zaštite, da ga spase, i najgore je to što je poslije toga kao Srbin, ugledni, najugledniji građanin Zenice odveden, ulio se strah
u stanovništvo srpske nacionalnosti i hrvatske, samo srpske, masovno su ljudi bježali, napuštali, ostavljali sve svoje. U tom pokušaju da se spase, da pobjegnu, ubijeno je mnogo još ljudi. Eksumirani posmrtni ostaci doktora Sladojevića, nažalost jedina su činjenica u 17 godina staroj istrazi koju je svojevremeno otvorilo i čini se još brže zatvorilo lokalno pravosuđe. Katastrofalnim rezultatima istrage uveliko je doprinijela izražena neučinkovitost pa i opstrukcija CSB-a Zenica, odnosno najviši organi VB-a 3. korpusa. U tom lancu zakazala je potpuno očekivano i pretpostavljena policijsko-vojna komanda u Sarajevu. Jednako ratno je ponašala se i poslijeratna policijska nomenklatura u Zenici, što i ne čudi ako se uzme u obzir da je na čelo CSB-a Zenica došao Šemsudin Mehmedović. Do ovog trenutka zvanične informacije o nestanku doktora Sladojevića nema. Na ovaj ili onaj način ovaj slučaj je pominjan više tiho nego javno. Pojavljivale su se razne špekulacije, ali nijedna od njih nije zvanično potvrđena. U toku kriminalističke obrade ovog predmeta utvrđeno je da je dana 26.6.1993. oko 15 sati od strane trojice nepoznatih lica civila odveden dr. Sladojević iz njegovog stana. Za nas je strahovit šok da posle 17 godina dolazimo do saznanja da su već te strukture, znači policijske strukture 2. jula imale presudni izvještaj o ubistvu i stanju tijela našeg Veljka. I čitavo vrijeme se to zataškavalo, to može svak da procjeni koji su to razlozi bili, a što se tiče patnje koja je pratila porodcu u toku traganja za Veljkom, možda je naslađivalo taj morbidni koji je sve to znao, a nije ništa govorio. Do sada preduzete mjere i radnje nisu dale rezultate u pravcu razrješavanja okolnosti pod kojima je nestao dr. Sladojević. Mi samo imamo naznake, niko neće da kaže konkretno koga je vidio. Ili neće, ili ne zna, ili stvarno nije vidio. Čini kaže, bili su pripadnici armije obučeni maskirne uniforme. Famozni bijeli golf i tako dalje. I to je ta informacija gdje se dalje ne može. Da su se toliko vlasti angažovale, ovaj cijeli slučaj bi davno bio sigurno na svaki način i sa svih aspekata i rasvijetljen i činjenično dokazan. Juni mjesec te 1993. bio je poguban i za starce, hrvatske civile iz sela Šušanje, rejon Zenice. A samo 2 mjeseca ranije najviši rangirani zvaničnici grada Zenice, domaće Hrvate, ubjeđivali su u sasvim drugačiji rasplet od onoga što će ubrzo uslijediti. Nakon što je u Zenici počeo sukob negdje u aprilu mjesecu 1993. godine, pomakla se i stvorila se linija između armije BiH i HVO-a upravo u mjestu mog rođenja u Šušnju gdje je bio moj otac. Normalno da je zavladao strah u tom selu Šušanj gdje je bila moja obitelj. Ja sam na neki način želio od zeničkih vlasti saznati da li se može očekivati nastavak sukoba. Tada sam između ostalog razgovarao i sa tadašnjim predsjednikom općine Besimom Spahićem, inače naš susjed rođen u susjednom selu Rebrovac, i on mi je osobno rekao da ja mogu računati da neće biti nastavka sukoba, da ja mogu svojim roditeljima i cijeloj familiji reći da mirno ostanu u svom selu. 6.1993. mi nismo saznali upravo od naših susjeda muslimana da te položaje preuzimaju snage 7. muslimanske i da će vjerojatno biti sukob.
Kako ste reagirali u tom trenutku? Jeste li odmah krenuli put sela ili ste pokušali posrednički? S obzirom da je bila na pomolu očigledan sukob, ja sam smatrao da je najbolje povući se u grad i predlagao sam svome ocu da pođe sa mnom u grad. On je rekao zašto bi ja išao, ako dođe do sukoba ja ću se skloniti u podrum, kad prestane u sukob ja sam tu, kome ću ja kao stari čovjek smetati. On je dakle ostao, ja sam sa svojom obitelji, 2 djece i suprugom krenuo. Dakle, mi smo kasno u noći došli u Zenicu, sukobi su nastavljeni, da bi ja sljedećeg dana, sutradan saznao da ima puno poginulih i ono što je najgore, saznajem da je ubijen moj otac, koji je tada imao 69 godina života. I još što je apsurd, dakle ukupno 10 starih ljudi prosječne starosti 71 godina je ubijeno iz sela Šušanj, a likvidirani su u mjestu Ovnak. Istraga o likvidaciji najmanje 10 lica, uglavnom staraca iz sela Šušanje, kao i na primjeru zeničkog ljekara doktora Sladojevića, niti je provedena, niti je imala neki konkretan rezultat. Tek će 8 godina nakon stravičnog zločina ovo pitanje tretirati haški istražitelji, a stradanje civila iz Šušnja otvoreno i u sudnicama tribunala, međutim bez konkretnog rezultata. Bilo je nekih naznaka istrage, čak je i Haški sud vodio određenu istragu. Meni je ovdje dolazila jedna haška istražiteljica prije možda već nekih 7-8 godina i saslušavala me o svemu tome. Brojne akcije sveli u istragu na ovu slučajnu zabilješku sekturi Zeničke bolnice kojom utvrđuju ustrelne rane i smrt nesretnog Šušnjaka, među kojima je bio i otac Bože Markovića. Obaveza je uviđaja je prema podacima dobijenim od predstavnika civilne zaštite i vojne policije zona u kojoj je trebalo izvršiti uviđaj te identificirati mjesta i okolnosti nalaženja leševa, a prema tim tvrdnjama nije bezbjedna. Zatražio sam od vojne policije da mi se dostavi podatak koje se jedinice nalaze na tom području, te mi to niko sa sigurnošću nije mogao potvrditi. Generalna naznaka patologa je da su sva lica usmrćena ustreljenama iz vatrenog oružja. Sigurno se moglo doći do zapovjednika i da je postojala dobra volja da se ide do kraja, ako ništa po principu zapovjedne odgovornosti se moralo doći do zapovjednika koji, ako nije znao ili nije naredio ta ubojstva, da li je istražio ko je ubio, da li je kaznio počinitelja i tako. Dakle, sve je to ostalo obavijeno velom tajni sa jednim gorkim okusom da tako nevini ljudi, dakle dobri starci koji žive u svom selu stradaju i da se nikad ne istraži. Da. Tako prorade emocije koje, malo prije sam rekao, koje čovjek u tom trenutku uspije nekako potisnuti kad ima potrebu racionalnog djelovanja, a onda kad sam otvorim priču o tome, onda se ne može oteti emocijama. O kakvoj se uroti jednog šireg aparata sačinjenog od sudaca, tužitelja, obavještajaca, bezbednjaka, političara i policajaca radi, najbolje se vidi iz izjave jednog preživjelog svjedoka ovog zločina, izvjesnog Nihada Porobića zvanog Osman. Da ironija bude veća, upravo je Porobić od 1991. živio u kući Vlade Markovića, kojeg je smatrao svojim dobročiniteljem i skrbnikom. I da sve bude još gore, ta izjava Porobića nikada nije ugledala svjetlost dana. Kad su ti starci pokupljeni u selu, nađen je i on. I onda su ga, prema njegovoj priči, pitali vojnici, pa odakle ti u ovom selu? On govori, ja sam musliman, pa kako ti među ustašama? Ja sam govorio da su ovi ljudi dobri, da su mi pomogli, a oni su stigali na mene. Ovi stari ljudi uglavnom nisu ništa govorili, samo mi je Vlado u jednom momentu rekao, Osmane, djecu mi pozdravi, čuvaj se. Tu sam vidio da prema oznakama ima vojnika 314. i 303. brigade i 7. muslimanske brigade.
Tako su sa gornje strane sa brda do nas došla 3 i 4 vojnika, neki su bili maskirani, namazani po licu, neki su imali brade. Jedan je pitao, jesu li to ustaše? Neki od prisutnih vojnika su rekli da jesu. Jedan je pitao i mene, jesi li ti ustaša? Neko od prisutnih je rekao, to je naš. Zatim su trojica od onih što su došli samo rafalima sasuli 4 staraca. Jedan je dodao, ja finih ustaša, ja sam sabdarhtao. I on je sam krenuo pješice prema Zenici i on je zapravo dojavio tu vijest da je ubijen moj otac i dosta ljudi. Može se reći da sam 17 godina bodul ili otočanin. Moje mišljenje o ljudima druge nacionalnosti se nije izmijenilo. Ja znam da je uvijek zločinac zločinac. Teško je sad analizirati nečiji rad od ranije. Tačna je ta informacija da je u nekim predmetima urađeno više, u nekim manje. Tačno je i to da ti predmeti nisu zatvoreni, znači da se na njima i dalje radi. Međutim, imajući u vidu protok vremena i sve te okolnosti poslije, vrlo je teško doći do konkretnih rezultata. Nikom se ne dogodilo to što se dogodilo. Užasno. Mjesecima, pa ne kažem godinama, 17 godina je prošlo, stalno se sjećam tog trenutka i ne mogu da se pomirim sa mišlju da se tako nešto moglo dogoditi. Da se moglo dogoditi baš njemu. I ovdje u ovom gradu gdje je rođen, to se dogodilo navečer, pozvali su ga tamo neki ljudi da dođe u jedan lokal, pa onda iz tog lokala u drugi lokal i iz toga lokala kad je pošao kući, dočekali su ga, mislim, tako barem tvrde, 2 kola. Iako je bio policijski sat, on je odveden tada prema Drivuši i tamo je iz automatske puške prostrijeljen. Leš je okrenut glavom prema Zenici u ležećem položaju na stomaku. Vidljivi su veći tragovi krvi koja je curila iz glave, pošto je zadobio prostrelnu ranu kroz glavu, kojom prilikom je veći dio lobanje izbijen iz glave i odbačen od Leša oko 20 metara prema Zenici. Na vingeci se vide 3 pogotka iz vatrenog oružja. Na licu mjesta nađeno je 7 čahura kalibra 7,62 i to na zemljanom dijelu parkinga. U lijevoj ruci nađena je neispušena cigareta. Kakav sam imao osjećaj? Užasan. Došao sam u mrtvačnicu, da me doktor koji je izvršio obdukciju zamolio da ga ne diram, da mu ne diram glavu, jer je njemu glava bila razvisena, dio glave je razvisena. Možete misliti kako se osjećate. Jednostavno, u tom trenutku niste svjesni postupak koje činite. Očevidaca kao i svjedoka ovog nesretnog slučaja nije bilo, tako da je za sada ubica nepoznat. Centar službe bezbjednosti, mislim načelnik tamo, toliko sam razgovora s njima obavio da ništa, jednostavno vukli od jednog do drugog i da pače. Budući da do danas, nakon 22 mjeseca, istražni organi nisu otkrili učinioca, niti su podnijeli krivičnu prijavu protiv nepoznatog učinioca, ovim putem podnosim krivičnu prijavu protiv nepoznatog učinioca. Kakav ste stekli dojam? Stekao sam dojam ovako, rekli su mi, prosto su oni prijetili. Nemoj dirati taj slučaj, mi ne možemo dalje, našim inspektorima se prijeti. To su bile riječi iza kojih ja stojim. Našim inspektorima se prijeti, predmet je užasno vruć i bilo bi dobro da se to prolongira za određeno vrijeme pa da se to tada radi. Ko je bio tada načelnik centra? Prvi je bio Begić. Tadašnji načelnik CSB-a Zenica bio je Redžib Begić, čiji je uspon u karijeri, reklo bi se, započeo nakon silaska sa ove funkcije. Da li je u slučaju Begića riječ o nagradi ili nečem drugom, teško ćemo doznati, obzirom da ne želi govoriti na ovu temu. Naime, ratni načelnik CSB-a Zenica, između ostalog, poznat po tome što nije ništa uradio na pronalasku ubica jednog od svojih policajaca,
danas je uposlen kao sudija Državnog suda Bosne i Hercegovine. Potpuno ignorantski, zavjerenički i zastrašujući odnos sudskih vlasti prema ubistvima civila srpske i hrvatske nacionalnosti iz tog perioda najuočljiviji je u komunikaciji koju su te institucije imale sa porodicama ubijenih. Tada je bio tužilac Kapetanović, Sulejman. Jednostavno je upoređivao smrt moga sina sa krađom drva u šumi. Eto, kaže, znate, imamo mi i problema sa krađom drva po šumama, to se sjeća nemilice, pa rekao, je li to isto kad se sjeće čovjek ili kad se sjeće drvo? Eto, tako je to bilo. Svi ovi slučaji, znači, nisu kvalifikovani kao ratni zločin. Određeni slučaji su kvalifikovani kao ubistva. Na primjer? Radi se, na primjer, o ubistvu Brune Skočilića. Ja lično mislim da se radi o ubistvu. Na osnovu čega, kako biste to... Pa Bruno Skočilić u to vrijeme bio pripadnik specijalnih postrojbe MUP-a. U to vrijeme nije bilo sukoba između HVO-a niti armije BiH, ali ono koliko ja znam da je on Hrvat. Znači, teško bi tu bilo govoriti da je ratni zločin. Pa moj sin je jedan od prvih ubijenih ovdje u Zenici, pogotovo to što je teško mi palo, što je se on dobrovoljno prijavio u tu jedinicu, što je bio aktivan u toj jedinici i da se dogodi to njemu. I u toku toga, da tako kažem, početkom rata, već su dolazile određene prijetnje, iako ja ne bi sada išao na tu nekakvu nacionalističku stranu i o tome puno govorio, ali da su dolazili prijetnje telefonom i kući, šta još čekaš, šta ćeš ovdje i tako dalje. Kao i na primjeru doktora Sladojevića, 3 godine nakon ubistva na upit porodice o istrazi u slučaju ubistva njihovog sina, opet se saopćenjem oglasio Šemsudin Mehmedović, načelnik CSB-a Zenica. Kriminalistička obrada nije dala očekivane rezultate u pravcu otkrivanja počinioca krivičnog djela ubistva nad vašim sinom. O svim relevantnim činjenicama koje se u daljem radu utvrde, blagovremeno ćemo vas obavijestiti. Međutim, evo do današnjeg dana nema ništa. Mogu reći da zadnje vrijeme sam čak pomalo digao i ruke od toga. Zadnji odgovor sam dobio 2002. godine kad sam insistirao na tome da ih pitam da me obavijeste dokle mi je došao postupak. Jedina nesreća Brune Skočilića, nedužnih staraca iz sela Šušanj, u ostalom kao i supružnika Božić iz Zenice, peteročlane porodice Jovanović, također iz Zenice, Aleksandra Trebješanina ili recimo Svetozara Šarovića, opet Zeničana, bila je njihova nacionalnost. Svakako sličnih primjera ima još na desetine. I uvijek je rezultat isti, sva ta ubistva još uvijek se vode pod oznakom NN. Sve ono što se u tim burnim vremenima događalo u Zenici i na njenom širem rajonu, osim nevinih ljudskih žrtava kao direktnu posljedicu, u sebi je nosilo krajnje opasnu poruku. Velika je ipak nevolja bila u izboru ostati ili otići. U svojoj kancelariji jedno sam ujutro našao jedan mali papirić u kojem mi se prijeti i govori da treba napustiti. Zvanična politika je ipak željela da Zenica zadrži karakter multietničkog grada, ali, kažem, ne sa previše Hrvata i Srba. Mislim, to je tako. Tada su to bila vjerovatno razmišljanja tadašnjeg političkog rukovodstva. Ako me pitate kao dobrim dijelom čovjeka koji je bio u Zenici na vrhu te organizacije, da li sam sa neposrednim saradnicima, ljudima, bio u moći i u snazi da zaštitim ljude od mnogih negativnih procesa, ja iskren moram biti pa reći da nisam. Mislim da je, koliko se sjećam, bilo napisano Ustašo šta je ti čekaš. Postoji nekakav, kako bih rekao, gnjev, otpor prema svemu tom događanju. Jer znam da nisam niti ja, niti moja djeca napravili ama baš ništa što bi ovom gradu se zamjerili. Na koncu, u tome na njega sam i gradskoj biblioteci poklonio njegov klavir. Jedno ga stoji u Narodnoj biblioteci tamo. Na tome mi se nismo odlijepili od ove Zenice jer smo je volili. Posebno zabrinjava činjenica da je svojevrstan pečat narušavanju multietničke slike Zenice pred kraj 1993. dalo tadašnje političko rukovodstvo koje je donijelo odluku o iseljavanju Srba iz Zenice. Organizovani su konvoji za odlazak iz grada u pratnji policije. Neposredno prije njenog donošenja likvidacije su dobile na zamahu.
Početkom oktobra 1993. peteročlana zenička porodica Jovanović brutalno je likvidirana u rejonu Vranduka. Ja sam zadužen za predmet nestanak porodice Jovanović, ukupno 5 članova. Bukvalno ja sam u ovom predmetu odradio sve ono što je bilo moguće odraditi. Rezultata nema. Građani Zenice srpske nacionalnosti našli su se u krajnje nezahvalnoj situaciji i zapravo je samo utjecaj pojedinaca, koji će kasnije osnovati SGV Zenice, presudio da ne dođe do masovnog egzodusa Srba, što je u svojoj suštini ova odluka omogućavala. Kad je ta odluka na Skupštini opštine donesena, znači na legalnom organu, jer za cijeli ovaj period funkcionisale su legalne organizacije, legalni organi vlasti, bila jeste teška, ali kao što svaka medalja ima dvije strane, znate, bolje bi bilo da odluka nije donesena i ona je, da kažem, više nesretna nego što je obrnuto sretna. Ljudi je puno iselilo iz Zenice, ali je najveći broj u to vrijeme napustio neko iz straha, neko iz određenih prijetnji. Posebna priča jesu lica afrodskog porijekla. Jedinice poput El Mudžahida, njeni istrojeni kraci, odnosno one armijske jedinice koje su prihvaćale takvu vrstu, da kažem, ideologije, ali i ratovanja. Koliko su oni sa svoje strane doprinijeli potpunom jednom kaosu, nemiru među ljudima koji nisu Bošnjaci? Mislim da je tu napravljena najveća greška. Međutim, mislim da su više zla počinili domaći sljedbenici njihovi nego sami ti stranci. Zasluge jedinica kakva je 7. muslimanska brigada, koja je nastala i formirana spajanjem muslimanskih odbrambenih snaga 17. novembra 1992. tokom odbrane od agresije na Bosnu i Hercegovinu, su neupitne. Međutim, nemoguće je zaobići strahoviti pritisak koji su svuda oko sebe projicirali i stvarali pojedinci i vrh te jedinice svojim radikalnim svjetonazorima. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život, za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život, za slobodu. U selu Radinovići kod Zenice profesor Mahmud Efendija Karalić formirat će jedinicu Mosa, a potom će uslijediti formiranje jedinica u Kaknju, Vitezu, Bugojnu, Busovači i Visokom. Evo, ja ću vam samo reći jedan detalj. Prvi strani dobrovoljci koji su došli iz islamskih zemalja, došli su Visokom. Naime, još u ljeto 1992. imenovanjem Mahmuta Efendije Karalića za emira, vođu jedinice, udareni su temelji jednoj izrazito radikalnoj i vjerski orijentiranoj vojnoj formaciji, o čijem je delovanju odlučivala Šura, vjerski savjet jedinice. Udaren je kamen temeljac 7. muslimanskoj brigadi. Njen dalji pobjedonosni hod zasigurno je i rezultat pravilno postavljenih principa i način organizovanja postignut na ovom sastanku. Ovim sastankom utemeljena je prva prava islamska institucija, Šura, vrsta savjeta koja je određivala sve dalje važne korake u razvojnom putu 7. muslimanske brigade. Prema ovim karakteristikama, ustroj i funkcionisanje 7. muslimanske ni po čemu se nije razlikovalo od onoga što je kasnije važilo za El Mudžahid. Prije što bilo nešto kažem, zamolio bi da vi kažete onako kako to najbolje znate sa tekbir! La ilahe illallah! Muhammedu Rasulullah! Mašallah! Gospodine vrhovni komandante, jedinica 7. muslimanska slavna brigada spremna za vašu spotru. Raportira komandant brigade, pukovnik Šerif Patković. Njihovi otrovni čipci pružaju se prostorima gdje duh islama stvara nove vizije budućnosti, nove vizije spoznaje. Bosna, Čečenija, Palestina i tako dalje. Sve je to od jednog dušmana protiv Allaha Đelešanuhu istinske vjere. Zapad nema svoj izbor u napretku. To je danas očito svugdje. Propadaju i sami sebe uništavaju. Atmosfera haosa i ubistava koja je na području Zenice dobijala na intenzitetu od početka 1993.